to je ono što čovjeka izbija, što čovjeka uništava, što čovjeka diže s nogu, što čovjeku daje motivaciju da kad padne da se ponovo digne. To su stvari koje se istražuju jednako u vertikalnom plesu kao i u onom normalnom, teatralnom. Safety in terms of vertical dance is as important as the artistry. When we're working with the ropes, we don't want our audience or our dancers or ourselves to be in danger at all. We're using this equipment to put dance in new environments, in new locations, and it's different from performances that are stunt performances where we're taking a lot of risk. We want to use this equipment to keep us safe so that dance can move out of the theater and into different environments and be in the world. We were really happy to, after nearly 30 years, the beginning of the vertical dance. It's approximately 30 years, and we worked in all our different countries quite alone, and it was a really big pleasure to have some moment of meeting and exchange, and it was also really interesting for us and to meet Maria and to help her to have a center of vertical dance in Croatia and to make grow this activity. Projekt je okupio 25 polaznika i 7 međunarodnih koreografa u cilju kompletnog razvoja, promocije i stvaranja uvjeta vertikalnog plesa u Republici Hrvatskoj. Cilj ovog VDF-a u Zadru bila je da naprosto promovira sve mjere zaštite i sigurnosti kao glavnog faktora u razvoju i stvaranju uvjeta za buduće vertikalne plesače, budući da je to segment koji u Hrvatskoj nije razvijen niti stvoren. Rigeri su nepoznanica, rigging je nepoznanica, sam pojam je neistražen, ne postoji prijevod za njega i u principu mi smo ti koji snosimo veliku i moralnu i umjetničku odgovornost da taj pojam ne definiramo samo na papiru, nego i u stvarnosti. Big thing that was new with this project is when Julia and I, both from Ariosa, came over to Croatia, we had never seen the building before. 16th century Captain's Tower and a brand new dome that's, 21st century structure. So we didn't know exactly what equipment we would need. So we had to prepare for the rigging and safety just from photographs and descriptions from other climbers and dancers that visited the site. So once we got here, we did a site visit, and then we could take our measurements and have a better idea. So we had to bring a lot of equipment from home and ask other people to bring equipment to fill out the equipment need for the site. So that was a big challenge. But at the same time, it was great. It was good teamwork, good coordination by everybody. So that was unique. Well, every rig you do is specific to that venue or that site. We do a lot of site-specific work in Cornwall, and as I'm sure Colin's mentioned in his in the seminar, that every rig is unique. So you apply your knowledge to each position, and then being part as a participant, having the vast wealth of experience of the choreographers here has been great. Sort of going through each of their workshops. I'm working with different choreographers. I see them put dancers in new, innovative positions within the architecture. And so I learn each time, how can we adjust the rigging and the safety systems to allow the choreographers to express
themselves through the dancers and allow the dancers to be free to dance. U Paklenci smo radili znači na prirodnoj stijeni, tamo su morali sami izrađivati sidrišta, dok je ovdje na Kapetanovoj kuli puno drukčije, moramo se znači prilagoditi samom objektu, jer ovdje moramo improvizirati sidrišta, jer ne možemo bušiti ništa pošto je to spomenik kulture. Sama ta mogućnost da upoznamo eksperte iz Europe i svijeta u vertikalnom plesu, i koreografe i rigere, je bila iznimno značajna. A naravno i sam taj rad s njima, znači svih tih 5 dana imali smo mogućnost raditi, skoro smo prošli sve koreografe i stvarno je ono veliko to bogatstvo za plesača da ima priliku raditi, a ono znanje koje smo stekli je stvarno neprocjenjivo. Hvala Mariji što nas je ukupila, umrežila i omogućila nam sve ovo je stvarno neprocjenjivo. Projekt VDF Croatia 2018. predstavlja kraj prve faze promocije i razvoja vertikalnog plesa u Republici Hrvatskoj i otvara vrata jednoj posve novoj, u kojemu zapravo svi polaznici Republike Hrvatske koji su bili prisutni na eventu imaju priliku da svoje vještine i svoje struke u vertikalnom plesu ili u zračnom plesu ili u drugim plesovima koji imaju veze sa zračnim elementima primjene i nastave razvijati. Sljedeća faza istraživanja i ulaženje dublje u tematiku, uopće nekakvu esenciju šta je vertikalni ples, koji nije samo trčanje po zidu, rađenje salta, nego u stvari istraživanje te nekakve druge vrste gravitacije, druge vrste podloge, druge vrste kretanja plesnog, opće tjelesnog u stvari pokreta. Vertikalni ples je za mene jedno otkriće, nešto što mi se jako dopalo i moram reći da to vjerojatno nije samo u Hrvatskoj, vjerojatno je svugdje na svijetu. Kada se pojavljuje neka nova kategorija koja je nepoznata ili ste previše stari kao ja pa je ne razumijete u jednom trenu, onda se uvijek morate malo potruditi da je pogurate i da vidite što će se dogoditi. Ne možemo sve znati, ali moramo se naučiti prepoznavati. I to je za nas vertikalni ples. Ovo je nešto zaista novo, ovo je umjetničko-sportski spektakl i zaista sam oduševljen. Drago mi je, mislim da je naša dvorana, ovo što si rekla, da ova kupola dvorana je zaista fenomenalna i to zaista je bila spektakularna. To je osim jedna velika promocija i za grad Zadar i za sportski centar Višnjik i evo Marija, mi ćemo biti uvijek vama potpora u ovome i možete se osloniti na nas. Jako sam zadovoljna sa kompletnim uspjehom VDF-a. Mislim da smo uspjeli predočiti, predstaviti polaznicima ozbiljnost, nužnost i važnost sigurnosnih mjera, poznavanje vještina pri rukovanju s pravama i mislim da je taj koncept sigurnosti, rigingu i postavljanju kompletnih mjera zaštite kao najvažnijeg faktora u postavljanju uvjeta vertikalnog plesa u Republici Hrvatskoj u potpunosti uspio.